Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskuteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipot iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Alright, ang oras na yun mga idol, alas 5:52. Tuloy-tuloy, apo itindi man panagabi pinadamag inatabigata. Kablawan kayon iti maudi ang porsyon, iti dito imutlaang apong programa IFM News, Topiko. Agat kablawan kayo Ma'am Annabel Arizabal. Good morning Kurimaw. Kunana, happy morning. Yes, Pakishare naman dyan. Ay, mayat iti mapan sunset. Iti dito Gundaway. Ay, iti dito Gundaway, intun malem. Talaga nga mability ko remote ito kasi summer. Summer. So, Amin samot ka di nga nga kabaybayan. Di in the Rebs, diba? Well, ay, advance happy birthday, Rebs. Actually nga, next weekend. Actually nga, minta kapataka. Gusto nga, Nabangka? No, hindi ko hindi ubingak. No, sa meron. Kurimaw, di ba panunod? Diba? So kami nakasid nga kabaybayan. Mapan, ang galabot agurong. Ay, nag-imos di dyan, Idol Glenn, idi Lenten season. Dati, agsulto-sultop ka, ti agurong. Agad anak pa, hindi na duma. Kiss me quick, di. Diba? Kiss me, mami. Kajay. Adabot ti toothpick. Mabalik. No, masultog di dyan toothpick yung mga idol. Datay, ano tawag na di mandarinin? Di tudok ti mandarin. Diyan, mabalin. Apo isot pagtudok ki di dyan. Dahil siyempre, Apo. Ay, tay, kuha na. Tay, siit na. Day dakul. Alright, ken nakastapa. Di kita agbibuy. Apo maripot iti Hawaii. Ayan, happy viewing. Kaya amin asang apada. Kabayatan na, Idol Glenn. Ita mga ron iti damagmot iti sasaado di Parawan. Weather report. Manipot po iti DOST Pag-asa. DOST Pag-asa, please, man.